Припинок – завод, газоапарат. Наступний припинок – університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – університет. Автобус рухається по маршруту номер 32А. Припинок – університет. Наступний припинок – Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гоголя. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак Гоголя. Наступны прыпынак бульвар космонавтаў. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – бульвар космонавтов. Припинок – бульвар космонавтов. Наступный припинок – Мопра. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Мопра. Припинок – Мопра. Наступний припинок – Зеленая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Зеленая. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок – Зеленая. Наступный припинок – Центр молодежной творчести. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Центр молодежной творчести. Припинок – Центр молодежной творчести. Наступный припинок – Богданчука. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Богданчука. Припинок – Богданчука. Наступний припинок – Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Центральная поликлиника. Припинок – Центральная поликлиника. Наступний припинок – Молодежная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Молодежная. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок – Молодежная. Наступний припинок – Орловская. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Орловская. Припинок – Орловская. Наступний припинок – Школьная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Школьная. Припинок – Школьная. Наступний припинок – Усходняя. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Усходняя. Припинок – Усходняя. Наступний припинок – Ліцей. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Ліцей. Нагадваем,
Пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак ліцэй. Наступны прыпынак дом ветэранаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак дом ветэранаў. Прыпынак дом ветэранаў. Наступны прыпынак Стафеева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Стафеева. Прыпынак Стафеева. Наступны прыпынак ландшафтная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак ландшафтная. Паважаныя пасажыры, будзьце ўзаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак ландшафтная. Наступны прыпынак завулак Есеніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак завулак Есеніна. Прыпынак завулак Есеніна. Наступны прыпынак Есеніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Есеніна. Прыпынак Есеніна. Наступны прыпынак медыцынская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак медыцынская. Прыпынак медыцынская. Наступны прыпынак абласная бальніца. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак абласная бальніца. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак абласная бальніца. Канцавы прыпынак.